Zdravo, ja sam Tamara. Nedavno sam posetila zbirku u Đurđevu, gde mi se naročito dopala rusinska narodna nošnja. O njoj sam saznala da se nosila prilikom odlaska u crkvu, tokom praznika i tokom svečanih prilika kao što su svadbe, ali i tokom svakodnevnog druženja. Nošnja je isticala struk, a donji deo je bio širok. Gornji deo nošnja sastojao se iz svilene bluze, koja ima poseban nacigovani štep od napred. A donji deo se sastoji iz 4 štirkane podsuknje od pamučnog materijala koje daju širinu suknji. Podsuknja uz donju ivicu sadrži čipku. Gornje suknje koje su nošene za svečane prilike pravljene su od satin svile ili pliša, a one koje su nošene svaki dan su pravljene od farbarskog platna. Zvano je farbarsko platno zato što su to ljudi nosili da se ofarba kada bi se izlizalo zato što je jeftinije nego da se kupi novi materijal. Preko gornje suknje nosila se kecelja od istog materijala koja je na leđima bila vezivana u mašnu. Interesantno je to što su ljudi mogli da prepoznaju iz kog je mesta žena po načinu na koji je mašna vezana. U Đurđevu sam takođe upoznala baku Magdu Nađ, koja ručno ukrašava i šije fićule. Svoje tehnike izrade naučila je od svoje majke i prenosi na svoju decu. Ono što treba da znate o fićuli jeste da su nosile mlade udate žene. Ona je ručno rađena i ukrašavana je srebrnastim ukrasima i perlicama. Deo koji pada preko vrata nazivao se rogalj. Ispod njega se nalazilo ojačanje koji bi sprečavao materijal od savijanja i samim tim perlice od otpadanja. Takođe, fićula je sadržala 2 trake koje su se vezivale u mašnu. Kod nošnje važi pravilo da mlade žene nose svetlije boje poput pastelno-plave, ljubičaste i svetlo-roze, a starije žene nose tamnije boje poput brown i tamno-bež i sličnim. Danas se ove nošnje nose samo u posebnim prilikama kao što su festivali i ponekad svadbe, ali se uglavnom poklanjaju kako one ne bi pale u zaborav.